tuya balay kay naturungni balay na nang nga am-amumi isungatan kay pakagulpian mi kay nawaduan nga aginaldumi aginaldo 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 alana nang mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may-maysa no papel di bangko em uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metla tagus gusto nga agtaod di ta nasamit a puso daytoy balay kay naturungni balayo na nang nga am-amumi isungatan kay pakagulpian mi kay nawadwat nga aginaldo mi aginaldo 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 alana nang mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may-maysa no papel di bangko em uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metla tagus gusto nga agtaod di ta nasamit a puso piek 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 basit pailae kutak-kutak ay mabalbaline umay nansan ket din irware tay aginal dumi amanuken ala obrador at kuti-kutikan di ka tumugaw ngem tumakder ka tawatem tay ited danana nubasit ket agpanayon ka nu adu Diyos kanti agnina Merry Christmas, Merry Christmas Pasko ang biyag ko, kastamot kanya Samit daytoy, ayan ayat ka Pabarwen ka ta dinteng ti Pasko Paskwa, di kaya kalidungit Likli ka makapasakit Itemisem anasampi Tapnon ti Paskwa Naragsak kaya pada-pada Iwardas tay ti kapya Apiten tay ket waya-waya Anyan aragsak ko Tada kato'y arpad ko Nga umayag lailo mangiparik na't arakop mo ita apaskwa anyan naragsak ko naragsak ka Paskwa yuken barwa tawen mo Paskwa, di kaya kalidungin
samid item isem anasangit tapnon ti Pasko naragsak tayo pada-pada iwardas tayo ti kapya apikan tayo ket waya-waya. Dakan dua asana nagsinsin dakan tibungan bidakan met makapagden na nuawan na tayin kay papaskwa ngem uray makunam daytoy di metiso tay mapatuloy umanay metla taguskuswen ngagtawot kaunggan ka natin. Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw aka gasatan intay nga sarap wen ninyo Jesus mangisalakan di tay agtagtag kagayem ken kakapsan intay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay amang kanta ti Paskuan 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 rambakan tay ti aldaw ti Paskuan. Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw akagkasatan intay nga sarap wen ninyo Jesus mangisalakan di tay agtagtag kagayem ken kakabsan intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskuan 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 rambakan tay ti aldaw ti Paskuan umay manin ti Paskuan when dumteng manin panagkakapya intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskuan dumteng ti aldaw kagagasatan panagtao Mesyas anadayaw panangrambak aldaw karagsakan ti tattao ti sangalubunan akay kaysatay amang idirti anak ti Diyos umay manen panagkakapyain na itnen sagot ti Diyos intay sagrapen umay manen ti Paskuan when dumteng manen panagkakapya intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskuan alakar agkuti-kuti ka di ka tumugaw ngem tumakker ka taalaem tay
tay ited minana. No basit ay agpanayon ka, ngem oray makunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy, umalain met lata gusguswen, nagtaod kaunggan tanagin. Ala kargador agputi-puti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, no basit ay agpanayon ka, no basit ay agpanayon ka, no basit ay agpanayon ka. Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanobut ari jay bilen, isak naptay tinaidadaten, tapnon bendisyon na masagrap kayamin. Paskwa manen intay agragrag sakit balik na, puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao, di ari ana marswa iti gloria alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na muslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na muslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak naptay ina idadaten, tatlong bendisyon na masagrat tayanin. Paskwa manen intay agragrag sakit parit na, puno panaginayat tatlong maanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao, ti ari ana marswa iti gloria alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada, na imbag a Paskwa tay asa nga pada, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskwan mi. Kita na natata ket
kami nga umaymet asa nga ili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarud nagtenga, tuy balayo tatang ken nanang. Adun a balay tainap na panani, nagkankantaan nakipaskuan mi. Ita na natata ket adda kami nga umaymet pasang nga ili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarut nagtengan, tuy balayo tatang ken nanang. Nagabalay at taeng niragsa, taintay lagi pen na imbag nga oras. Kumusta en mimet tapyaken sa lunat, Paskual yu apo anap nuan pusaksak. Anawen manen niragpo ken ragsa, ket tinamnama lumangto ken sumanpak. Niguran-gura intayo iwagsak, tapas kwa manen Paskwa ang nagasat. Agpaidam taday tay mangted ket mapagasatan, tay mangiranod ket maparaburan. Agri ka man sabong ang laylay, agmurmuray ka apong malay. Takada kami inka makitanggay, ragsaken aldaw anak nuan sa guday. Na isurat ken na iletra, na isalaysay iti Santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y daga, umay makipagbiag kada tayo amin a pinarswa.
naipas ngayon ti Verbo Amesias ket ti lubong anyan nga nagragsak. Paskwa yu amin gagayem ken kakabsat. Ari ti lubong naipas ngay iti kulong nanumo ken inggit panglaw nga intay pagwadan inaldaw-aldaw ti Paskwa iparik na tirik na panagiin ngayat awan kumat bumurgura intay nga damin nagragsa liday ken labingi intay iwagsa. Paskwa iparik na tirik na panagiin ngayat awan kumat gumurgura intay nga amin nagragsak liday ken labingi intay iwagsak. Isu in mayani kada kayo umay kumablaan tanadayaw ang palayo sa mimit ko na ngay sa lulong Diyos si Manted naragsa ang Paskwayo. Isut imayani kada kayo umay kumablaaw tanadayaw ang palayo sa mimit ko na ngay sa rulo Diyos si Manted naragsak ang Paskwayo. Magtengan bulan ti Disyembre nagpayduma unay nga ragsak mi tambakan tay isasangbay ti ari amang ispal ti amin nga umili pintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay inbisti tandat Paskwa anyan a
ragsak mi adandaya panagkangkantami. Maladaga ngain kang patpatken kablaong mi inkay kat timude ipapuso ken inkay